Uyabona my video yenziwa ngolusisi lo ekhuluma ephehla udlame estadium. Manje ngempela ingafika ihlalelwe phansi ku-FIFA. ISouth Africa izoba senkingeni. Lo sisi lo uzochisa South Africa egageni. IFIFA mayibona abantu abasestadium, ibona abantu abazosupporta ibhola. Ibona abantu abalelungelo lokuba sestadium. Ayikwazi ukuthi kunabantu abangenamaphepha, ayikwazi ukuthi kunabantu aba-illegal and stuff. Kahle kahle ipolitics lesport into ezinguthu ezingahlangani. Awukwazi ukuhamba estadium usiyaphehla udlame. Ngoba into ezoyenzeka, the next thing na untombazana lo manje ngaqhubeka eseyenza lento asefuna ukuyenza le. Uyafuna ukuthatha udlame alihambise estadium. The next thing South Africa ayisozi participate international. Lama teams ase South Africa angeke aza participate international. Azobhanwa yiFIFA. You can't take inzondo yakho uhambela estadium. Uyakhuluma kanjena ngamaZimbabwean. Khona by the way, kulama Zimbabwean ama players angamaZimbabwean adlalela ama South African teams. Uthi bona ubafaka phi ngaleso sikhathi wena mawuzothatha isport uyenze kube indlela yokufulfilla iagenda yakho yenzondo. Kuqale nini impela ngempela ukuthi isport sokumele kube indawo yokuphela ukuthi abantu kumele baxabane? Kuqale nini lokho? And my South Africa ibhana ngoba lama teams eSouth Africa mayibhana ukudlala international. Abantu ababa affected ngama players ase South Africa. Because lapho ukudlala international yikho kubanikeza iexposure ukuthi babonwe ngama top leagues, basayinwe ngama top leagues. Yabona hleli siyasho bakithi isikolo sibalulekile ukuthi whatsoever ukwenzayo apply isikolo. Because kunendawo lapho ukwazi khona ukuthi la kumele ube lama boundaries. Siyakusiza isikolo ukuthi understand ukuthi la ngiqala lapha ngigcina la. ISouth Africa izoba sekakeni ngalusisi lo. Lokho bemhlekelela nje. Ukhumbule phela ukuthi iFIFA ayisebenzi ngendlinge ngokuthi kumbi izwe ukuthi igovernment yase vele ungazibona usufaka ipolitics ku sport. iFIFA ngeke ize kuncenga. Ike yakwenza iZimbabwe lokho. Baxoxa azabathi baxoxa ubani into yakho naye nganile iba le political interference ku board ye football yase Zimbabwe. Yabhani iZimbabwe. Ibingasa participate ku AFCON. I think ibhaniwe over 2 or 3 years. Ibhaniwe iZimbabwe. Ama teams ase Zimbabwe abengasa participate elokhuzeni ku eAfrica. La iZimbabwe ibinga participate kubo Chani, ibinga participate kubo Kosafi, ibingasa participate ku AFCON. Ibhaniwe ngento zepolitics zona ezokufuna ungenele hlanganisa ipolitics lesport. Lo muntu uzolichiye kakeni. Imagine ngetalent elise South Africa. Imagine ngegame enhle ese South Africa. Just because of reckless statement ezenziwa ngumuntu. How can you take your political mind you as apply when the field of play? Uyabuza uthabeleni. Maka kahle wena ongazange wazalwa vele isport sikuwe. Udingani ku field of play? You want just to tarnish into enhle yabanye abantu eba reduce stress. Abanye abantu baya lapho bayajabula. Wena uzohamba lapho ngoyimindset yakho yepolitics. Uzofuna ukuzodestroy into enhle kunjwa abanye abantu. Umunakeni lo sisi lo. Liyothi sasho. Let's hope ivideo lana yenzayo akukho abanye abantu abazoyithatha bayihambise phambili because lana ivideo ngabona ihlalelwa phansi South Africa izoba senkingeni. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Lo bhodo okhuluma ngaZandile Double president Operation Dudula. He's saying ukuthi uphehla udlame ngale video yakhe la yendile. When the video ke uZandile whereby she was speaking about la kubone lapha eMoses Madiba Friday ngalesikhathi yobukela ibhola after phuma lapha ecourt lapha eDurban washo ukuthi ma foreigners ndlela atselela ngakhona ama Zimbabweans ubonile lapha estadium. There were South Africans who even said ukuthi
asifuni kuhlala nani because bayathelela. So she was saying ukuthi bayathelela kakhulu and we are sitting on a time-ticking bomb. Ivideo yakhe nje isirculated kakhulu lapha enkundleni yokuxhumana. So lo bhodi lona useFIFA itosibhena e-South Africans if kunebantu abafana naZandile labaphehla udlame bakhulume netinto te-soccer tingahlangani nepolitiki. So he's just basically saying nje ukuthi uZandile Dabula uhlanganisa tinto letingahlangani nangokuthi iFIFA itosibhena wayaphehlela idlame lapha bekuyobukelwa ibhola kasusa tinto temapolitiki kanye nabekayobukela ibhola or bekayobuka amaZimbabwean ngokuthi atiphatha kanjani e-stadium. So kunabantu abaningi who were dragging uZandile Dabula about le video yakhe leyana saying ukuthi uhlanganisa tinto letingahlangani if abone ngazuthi belingekho or bekungekho kubonakala isu linye that day alapha e-stadium eMoses Mabhida abozama kuya makudlala i-Chiefs ne-Pirates abone ukuthi lapho kusuke kuwesi. So people are just dragging her nje for leya video. Naye lo bhodi lo umdrekela yona le video la yendile Zandile. Please do comment ukuthi unicabanga ngalokushiwo ngilo bhodi. Mina ngosiyibona nakulenye lensha ledaki video. I'm signing out. Goodbye.